nabongereye umupfumu mu masaha ye hano akaba hari umuhungu wanzanye Aimable bimeze bite uyu niwe mupfumu koko hambwiraga mbona n'umupfumu zadasanzwe kuko ndabona mu nzu yiwe udukono ibase ibicuma ari kunyweramo njye biri kuncanga uyu niwe wambwiraga koko n'uyu ni mushiki wanje yambwiye yuko yamujaniye umuntu wamukoreye ibintu bidasanzwe ubwo ntavuga nti nanjye ari umukobwa nigishije oya Aimable njye ndashaka kugira ngo mbanze nibarize muganga sibyo mba barambwiza ukuri mugabo uvura izihe ndwara atari ibintu byo kubeshya nk'abamamyi b'abapfumu bateye Jego twebwe ntabwo tuzana ibintu byo kubesha abantu twebwe nabo turabanyarwanda kuko abanyarwanda nibo baje bakora bitu bya mubaya sana jewe ndagukorera ibintu bikagaragarira mu maso yawe uyu mukobwa we naramukoreye arabizi ndetse n'abandi nabo hanze nabo bose turabakorera ibintu biza none se mugabo wabuvura nk'indwara wenda zingana nka gute mu buzima bwawe cyane kuko ngumvura indwara yishi cyane abantu gukorana bafite ibibazo by'abajura by'abalozi n'ibintu byinshi ntabwo narondora mvura n'ibinshi Aimable yarambwiye ati hari umuganga ngira ngo tuzajyane rwose ati njya mbona ukunda kwereka abantu kugira ngo nabo bazamumenye kugira none se ko mbona wibereye mu kwinywera inzoga uramufasha rya inzoga y'abakuru tuni y'abakubwa kuko ndibo bambaye uburenganzira bwo gukora ibintu niyo bambaye inzoga niyo wewe unaitwa Aimable unaitwa nani jewe nitwa Aimable Focus Aimable ikibazo ufite ni ikibazo bwo kivuga vuba n'umukobwa nigishije mu mafaranga y'urushoro ariko rundi muhungu wamutwaye Jego umukobwa wigishije amafaranga y'urushoro arangiza kwiga ararangiza mu mafaranga y'urushoro Jego uyu mukobwa ni mugore ni ibyo namutumye igihe amamagaraga yarabigwaye wabizanye neza uyu ni mushiki wanje ibintu amubwiye ngo ndibuzane nabizanye wambwiye ngo nzane iki igi walizanye narizanye hano tura avango ninzane n'amazi ngo nze ndikuyanywa Jego uzana igi njenda kunguja kwina na watu ndenda kupira wetumia hapa sana ufuka fanya dimene umujile kundi Jego shira Jego nina utie umubwa jaje chifranga mule salamu za kurosa manoni ndasobanye bakama vitu bongo tia vyote vuga ikibazo ufite urashaka ngukorere iki vuga kubera ko yendira amafaranga yaramfindije kugira ngo wamundogeshereze umukobwa ushaka yitwa vuga amazina yiwe yitwa Florence tumukorere iki tumufanye nini musaya sarege yajerego mu mande yambaye kuki mukunda kugira bugome mwebwe vuga iki ndakindi ushaka nico nshaka sira amafaranga nabwiye uyu mushiki wawe hano ngaho sira yote ndabo yabaze wewe uracha kuzana ibintu bya kubana hano ari ibintu by'abakurutia hano jewe ndamugufachiriza n'ibindi narabigukoreye ntatetago nkona y'ibintu moja mbili tatu hapa ni rimwe bikaba biragiye y'ubufaranga rw'abazungu 50 bihumbi 50 biruzuye bakubwa bajeje aho kivula bagabo muri salongo sokola tubanuri atubatubanye murebe ikibazo cyo y'umwana y'umukobo mu muye isomo atazongera kukwangiriza abantu abalira ibitu dore yariye bufaranga bawo y'umwana none se mugandagira ngo nkwibarije ayo mafaranga kubyenaze mwibase ku bakuru bebesobanuye nk'iki buri Jego nukugira babone inzoka yabo babone ko bayibonye kuko aya ndabala yanje n'inzoka y'abakuru ndabo ari yanje iri hano none se ubundi muga Jego uburi yagagiye kugenda bagiye kuyajana bayaguriye akayoga ka none se ayo mafaranga niyo nje numva bakunda kwita ngo n'umufuragiro Jego niyo mafaranga ya mufuragiro none se mu buvuzi bwanya basobanuye nk'iki nyine kuba bakuru bayatwara ndabukwe buba batabonetse inzoka Jego
mu gushyingura njye numva bavuga ngo habamo n'inzoga. Diego banara karaba hii ni inzoga ya bakubwa ni inzoga ya bakubwa ariko muga njyewe ndashaka nkwibarize mbere yuko mbaza Aimable. Diego Aimable kuki uhisemo kugira basarisha uriya mukobwa? Kuko nta n'umutima nawe ugira nimba umuntu aguye mu cyene ni ngombwa ngo uhemuke. Nese urumva namukorera iki? Imyaka namaze ndi gukora ndi kumukorera. Urumva iki ni kintu numvishe kumwicisha bitari ngombwa. ahubwo muri kundinza iminota irarangiye buretse iminota wewe irarangiye reka amagambo yawe sana ya mazi na kutumye shira muno bwana fanya mbio ese mugaya amazi ugiye kuyakoresha iki none? Bwa subiri wewe nawa zana amaboko yawe hano moja b ta ne ta sit na nusu achilia leta kibeleti achilia hapo aya mazi umukobwa mwasangiye inzoga musangira n'amazi ndabona mwarakoze n'ayandi mabi ariko jewe ndabonje zirira Aimable yegera inyuma gutya twereka abakunzi bacu ibyo muganga agiye kugukorera turebe. Jewe ndabwo nchachina n'abantu icyo gihe naragitakaje kuko nabonye ale abantu babagome tu batu babagome muga kayo mazi yatse ubu nukuvuga jewe ntabwo njambesha ntabwo batazaja bagira ngo ni umuntu ashakaga kungira ngo jewe ntangire akagakogwa nkajane jewe ubu ndabwo nchachina n'abantu baca bakora ibintu bidasobanutse jewe akagakogwa ubu kwera kwisaka natumuka tu ibindi muzabimbaze hanyuma ibyaje ndabirangije. Wabibonye unaja kumva amateka jewe ndakonjambesha Diego kandi uzongera kuzana ibintu by'ubugamba byo gupiga jewe nzakuvuna nzakwereka ili agombera mubi jewe ndakonja kina na watu pite hivyo je nakagombye kutumia pana kucheza na watu najua mbonye byukoze mbona amazina azanye tiwa mubonye wewe ntabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu muriro tiwa ntabwo mubonye wewe na muwoye jama hati pa kwanza fanya ndio jama tikundi kupira jama Chendi ntabwo umuntu tupinga abantu ntabwo mubonye kumbi yararikwiruka mu mazi ntabwo mubonye na muwoye ibintu chaka ni biki ubukumbaza kuzubwo bubazo bwa feke we tuzongere kukina na jiwe ugasigaye nzayakuzanira ryari je uzayaza ngenda numara kubona biba umuntu wawe ibyo washakaga byarangiye uyituzana ubwo bufaranga jego nzayara umushiki wanjye yazanye jego ndabindi ndagusezereye kwanza tahapo yego taha nakire n'abandi ntabwo ari wo ndetse gukorera wenyine reka manzi ndikumva n'uyu ari guhamagara reka manzi mwitabe jego ndakumva jego jego te muda Amerika naho turakorera hiyo ndakibazo umugore wawe ngo bimeze bigute jego none se muga jego umuntu muri Amerika mumuvura gute kuyu ngwenda mbonye mumuvura ku maso abo muri Amerika mumuvura gute dekamba jego giye umugore wiwawe bwego reka ngubwire ikintu kimwe ugiye gukora jego ndabona muri kubyuka jego nyoherereza ifoto yiwe ibindi ndaje mbikurebere vuba mu minota itarenze 2 wongere uhamagare wohereze ku WhatsApp sawa waluri kumbaza ngo iki abantu muri Amerika mubavura gute abantu bo muri Amerika turabavura twebwe tukolera ku isi yose kuko twebwe n'ububona nicaye hano ndi muntu kuindi sanda bomba n'umuntu twe dukolera ku isi yose jego rero bisaba iki kugira ngo ufashe nk'umuntu waburi nko muri Amerika gukenera umuntu wo muri Amerika iyo mfite ifoto y'umuntu washaka gukoresha cyangwa amatsinda giwe ibyo biba bihagisha
pita bikora nkamukemurira ikibazo ubundi akanyishura abonye ibyo mukoreye kuko abari kure urumva umuntu uri kure agomba kubanza kureba akabona ko ibyo yari gukoresha ribyo cyane nta muntu utambura twebwe ndabo atambura turagukorera tu ibindi bikaja badari bivuga ngo mwebwe muramukorera n'amafaranga wakazatanga mu nyuma yego kuko abari kure none ko abari kure twabonana gute yego kuko nabo yatwambura twamumanika nabo yatwambura ntabwo yabambura yego atuhereza amazina yiwe cyangwa ifoto ibindi bikaza ndashaka ro nkwibarize muga niki cyatumye muza kuvurira mu Rwanda mugasiga iwanyu muri Kenya twebwe twaje nk'abantu baje mu Rwanda twicururiza ibintu bitandukanye bya viato n'ibindi ariko turavuga kuko ni umuryango wacu niko kazi ko kuvura uja ukora kuko tutuye mu Rwanda nta kibazo turavuga hose ni gukora kazi ko gufasha abantu nk'indwara waba uvura mbere twatangiye tuvuga hari ikibazo abagabo bajya bakunda kutubaza mu makomanteri batubwira ati muzatubarize muganga nk'umugabo ngo ufite igitsina kigufi buragishobora kwiyongera hari umutima wamuha kiyongera igitsina kigufi ni ubu icyo twamumarira ni ukugira agire bushake bwo kugikoresha none ibintu igihe udafite bushake bwo kugikoresha nubwo cyaba cyakabambe ndato cyaba kimumariye ahubwo twebwe tumuha muti kikagira imbaraga zo gukora akazi cyagenewe ntabwo tuja tongera bitsina yego ubwo bivuze nk'umuti se mwamuha nk'umuntu ubwo yabarongora nk'iminota nk'ingahe ubundi nk'umuntu muzima arongora nk'iminota nk'ingahe umuntu muzima arongora kuva kwa minota 10 kusubiza hejuru tena kaja iongeza pana kugira ngo arongore huyu munsi arangize minsi 3 hapana turamwa hapana kugira ngo abe ikintu cyo kumva aribyo kirangamiye gusa pana gukora ibibindi ariko akagira gushake tu ndagira ngo abakunzi bacu baze kuza kutwandikira muri commentaire batubwira uko nabonye muganga rero muganga ikindi kintu nshaka kukubaza nk'abantu bo mu bihugu byo hanze baba waravuye ni nk'abangahe ni nk'abahe ni benshi nabona barakuko mvita mu Australia ngagira mu Amerika nguko ubonye n'uyu amamagaye tena ngagira ni benshi dobo hanze turabakorera cyane yego murabakorera cyane Emabo turi kugana ku musozo w'iki kiganiro nkura mukobwa aramutse akiza akamenya ko arewe murogesheje ko wabonye ko wazanye itangazamakuru hano uzabyitwaramo gute wa muhungu none se ko atari njye wamukiye kuri wamukiye niba mpamukiye ubwo se nk'igitekerezo nicyo kurogesha nk'umuntu ugikuye nka hehe buriya kuba bari kubajije ngo hitamo icyo wamukorera nkumbuhisemo ngo bamurogeshe ngasare yiyambura ubusa ibyo byo niyambura ubusa byo birakumarira bibaye kube ko byabaye akiyambura ubusa bizatuma umuryango w'unsanga amafaranga nakoresheje bayagusubiza nicyo kintu herereyemo gusa nta n'ikindi muga turi kugana ku musozo w'iki kiganiro gira nawe nk'ikintu watubwira icyo nababwira jewe nuko tutakunda amafaranga kuruta abantu icyambere dukunda abantu tukabakorera ibyabo kuko nabonye bantu benshi bakunda amafaranga kuyarutisha abantu ariko hatari abantu ntabwo amafaranga ntacyo yamara twebwe dukunda abantu kuruta amafaranga ubwo icyangombwa nuko bakwemera tukemera kubakorera ibyabo kuko ibibazo ni byinshi ubwo amatelefone njani taba nuko n'ubunyafunze ni menshi bose bavuga bibazo ariko uwachaka kutugana yatugana uwachaka tumukorera ari kule twamukorera ndakibazo nta kibazo kiba kibiri ashaka rero nibarize mushiki wa Emabo ubundi wagiye kumenya gute uno muganga mama nazanye umusaza wanjye kuri muganga mbere yaramvuriye amvurira neza niyo mpamvu narinzanye umusaza wanjye none se ko nawe mbona uri umumama ukaba ufashe umwanzuro nk'uwa musaza wawe mukaba murogesheje umukobwa kuko murumva mwebwe babibakoze bitababera ikibazo amafaranga twamugwaniye twebwe turayeho umusaza wacu impamvu twaje ni kugira tuzarebe ko twagaruza kuko ntabwo twari tuzi ko yakoresheje ibyo bintu we yagiye gucuruza ajya kwishyurira abahanda amashuri muga ndagira ngo rero udusezerere kugira ngo tutahe tugere natwe iwacu amahoro
ariko kugira ngo mbere yuko dusezerera ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bazifuza kukugana kugira bavure. Ngicyo nababwira nuko nabaha namba ya telefone ubundi bakaja bahamagara ushaka kutubonana tukabonana, ushaka kumpamagara chaka ari kure akambwira. Muga ndaza kuza gufata nimero zawe ndaza kuzishyira mu kiganiro hagati kugira ngo umuntu wifuza kugana azakugane. Takibazo. Okay, amahoro y'Imana. Ubwo se mu bapfumu naho uravuga ngo amahoro y'Imana bane na? Twebwe ntabwo dukorera shitani kuko dukorera abantu ibibazo byabo, kuko icyambere nuko tubakemurira ibibazo. Twe wabonye hari ibintu by'ubupfumu nakoze. Ariko wafasha amazi mbona amazi aratse. Amazi kuyakwa kwaka nuko njewe nuko bari bambuye ngo nsaze ngongorere umuntu ikibazo. Ntabwo ari uko amazi kwaka n'imiti nashize igiko. Okay, Imana none komeze namwe kubana namwe mwawa mupfumu. Yego murakoze. Sawa, bye.